USihlabantangana yinyanga yokuyelelisa ngokukhahlumezana ngokomseme kanti ku-DTT sikhulumisene no-Sister Mamsy Masilela we-Unjani clinic kanti ubeke nganasi indlela ngamatshwayo wabantu abakhahlumezekileko. Ababelethi kumele sibafundise ukuthi umntwana mqale ngaso sonke isikhathi ukuthi na ubuye emsebenzini usesemntana mloya engimtshile kona usese intact. Cheka umntwana wakho ukuthi isembatho sakhe sangaphasi sichiye njengoba sisesenjalo. Mawusihlanza lapha umvasela siqale ukuthi akuna discharge enengazana then kulapho uzokubona khona ukuthi umntwana lo uhlukumezekile. Aboma emakhaya ngiyanibawa lisani ukuthula lokho abantwana nabahlukumezekako ngoba aboma usaba ukuthi nange ngingakhuluma ukuthi umntwana nami uhlukumeze ngubaba kwami umtshado wami uphelile. So aboma kufika lapha sibafundisa khona ukuthi phakathi komtshado nokuhlukumezeka komntanakho khunye khona fanele ukhethe umntanakho ngoba umntanakho nakahlukumezekako kunalento le engaphakathi kwebrain esibiza ukuthi it's a cortex and the frontal lobe. Lezo zinto lezo ezingaphakathi komkhumbulo zaze zalihlukumezeka ngokomseme ngoba umntwana lo uyahlukumezeka. Loyo mntana akasakwazi ukusithathela ama decisions, akasakwazi nokucontrol ama emotions wakhe. Kwenzakalani ngaloyo mntwana ke? Uba ne stress, agcine ane depression. Esikolweni akazi ukuthi bamfundisa ngani, yonke into abamfundise ngayo uyayikhohlwa ngisho nomuntu omdala. Bonke abantu abahlukunyezwe ngokomseme emkhumbulweni nabo kunalendo ye-stigma sokuthi angizokuvela ngaphambili, angizokukhuluma ukuthi ngihlukunyeziwe. Kodwa nathina ngoba sifundisiwe nabafika ngemtholapilo siyakhona ukumbona ukuthi nakathoma umbuzo uthi ngikusiza ngani athoma lile. And then lapho uzokuthoma ufuna ukwazi ukuthi ulilelani, and then uzothoma ke umbone na uthi uyathoma uyamhlubulisa uzokuthola ukuthi unohuzuka esithweni sakhe lapha alimele khona. Umzimba lo wonke unama bruises lapho kuyakhomba ukuthi umuntu lo akathomi namhlanje ukuhlukumezeka.